Nedavna američka operacija u Venezueli to nije samo još jedna vest u nizu. Ne, to je zapravo jedan potez u mnogo većoj globalnoj šahovskoj partiji koja se upravo odigrava pred našim očima. I da bismo shvatili ko tu pomera koje figure, ajde da zajedno zavirimo iza kulisa. Sve je naizgled počelo prilično dramatično. Hapšenjem predsjednika Nicolasa Madura. Zvanično objašnjenje glasi borba protiv trgovine drogom. Ali, da li je to zaista sve? Ili je prava istina daleko kompleksnija i služi kao, recimo, pokriće za nešto sasvim drugo? Da bismo dobili prave odgovore, nećemo se oslanjati na neka nagađanja. Umjesto toga, poslušat ćemo dubinsku analizu profesora doktora Dejana Mihajlovića. Njegov pogled, direktno iz srca Latinske Amerike, daje nam jedan zaista redak uvid u složenu geopolitičku igru koja je u toku. Dakle, o čemu se ovdje zapravo radi? Prema doktoru Mihajloviću, mi smo svedoci jedne moderne verzije neokolonijalizma. Znate onaj stari princip kako je Britanska imperija postupala sa Indijom. Uzmi jeftine sirovine, recimo pamuk, a onda im prodaj gotovu odeću po mnogo većoj ceni. To je u suštini klasičan obrazac ekonomskog počinjavanja koji, kako se čini i dan danas, živi i tekako je aktuelan. A ovaj citat savršeno opisuje taj apsurd našeg doba. Sa jedne strane imamo veštačku inteligenciju, putujemo u svemir, pomeramo granice mogućeg, a sa druge strane politički odnosi moći kao da su ostali zaglavljeni negde u srednjem veku, gdje se jedan deo sveta i dalje tretira kao običan izvor resursa za onaj bogatiji deo. Ali da bismo stvarno razumeli šta se dešava u Venezueli, moramo da napravimo korak unazad. Jer ovo, naravno, nije izolovan incident. Prema ovoj analizi, američka intervencija u Latinskoj Americi je jedna dugogodišnja, dosledna politika, deo onoga što se nekada prilično podrugljivo nazivalo američkim zadnjim dvorištem. I istorija je puna dokaza za to. Od otvorenih invazija na Panamu i Grenadu, pa sve do decenija tajnih operacija u Nikaragvi, Hondurasu, Gvatemali, obrazac je gotovo uvek isti. Vojna i politička dominacija kako bi se osigurali američki interesi u regionu, bez obzira na cenu koju plaćaju lokalni narodi. A sada, hajde da podignemo priču na globalni nivo. Dr. Mihajlović tvrdi da je incident u Venezueli samo vrh ledenog brega. On je zapravo simptom jedne duboke, strukturalne krize čitavog zapadnog svetskog poretka. A taj poredak se, kako on objašnjava, decenijama oslanjao na 4 ključna stuba moći. Ovo su bili temelji američke globalne dominacije. Kao prvo, nezamisliva proizvodna moć. Drugo, potpuna kontrola svetskih trgovačkih puteva. Treće, dolar kao apsolutni vladar svetskih finansija. I četvrto, naravno, vojna nadmoć bez premca. Ali postavlja se pitanje šta se dogodi kada ti temelji počnu da se urušavaju jedan po jedan. Prvi stup, proizvodna moć, već je poprilično poljuljan. Uspon Kine i drugih ekonomskih sila znači da američka dominacija u proizvodnji jednostavno više nije apsolutna. Drugi stup, kontrola svetske trgovine, također vidno slabi. Svedoci smo globalnih trgovinskih ratova, što je jasan znak da ta kontrola više nije ni izbliza tako sigurna kao što je nekad bila. Četvrti stup, vojna moć. On i dalje stoji čvrsto. Amerika je i dalje daleko najveća vojna sila na svetu. Međutim, iako je stup jak, tlo oko njega se dramatično menja, a to menja i sama pravila igre. I tako dolazimo do ključne tačke cele ove analize. Treći stup, finansijska dominacija zasnovana na dolaru. Ovo je stup koji se brani po svaku, ali apsolutno svaku cenu. Svaki, pa i najmanji pokušaj takozvane dedolarizacije, odnosno napuštanja dolara u međunarodnoj trgovini, kažnjava se i to brutalno. A dokazi za to su, nažalost, ispisani krvlju. Pogledajte samo ova imena. Saddam Hussein je pokušao da prodaje naftu u evrima i Irak je uništen. Muammar Gaddafi je planirao zlatni dinar za Afriku i znamo kako je završio. Nicolas Maduro je potpisao naftne ugovore u drugim valutama i suočio se sa pokušajem svrgavanja. Poruka je jezivo jasna. Ne dirajte dolar. Ali stari poredak nikada ne propada u prazninu. Dok on slabi, na njegovim ruševinama rađa se nešto novo, a to je multipolarni svet. Sile poput Kine i Rusije predvode jedan alternativni projekat, otvoreno izazivajući decenijsku dominaciju Zapada. A taj sukob se u suštini svodi na dve potpuno različite filozofije. S jedne strane imamo svet uređen po pravilima.
gde jedna grupa zemalja piše ta pravila igre za sve ostale. S druge strane imamo viziju sveta zasnovanog na postojećem međunarodnom pravu, gde su, barem na papiru, svi jednaki. Ovaj sudar vizija gura svet na samu ivicu nestabilnosti. Svedoci smo opasnih presedana, kao što je ovaj u Venecueli, koji ne samo da stvaraju haos, već i širom otvaraju vrata za mnogo veće i opasnije sukobe u budućnosti. I tu dr. Mihajlović iznosi jedno poređenje od kojeg iskreno prolazi jeza. On upozorava da naša era, recimo godina 2026, opasno podsjeća na 1926. A to je bila decenija koja je poslužila kao uvod u najveću katastrofu u ljudskoj istoriji. Globalno skretanje udesno, porast tenzija, paralele su zaista zabrinjavajuće. A ako vam treba dokaz koliko se svet promenio, evo ga. Ovo pitanje koje vidite pre samo 20 godina bilo bi nezamislivo, zvučalo bi kao vic. Danas je to potpuno realna dilema. Živimo u onome što dr. Mihajlović naziva entropijskim svetom, svetu haosa gde se stari savezi raspadaju i gde zapravo više niko nije siguran. Na kraju cijela ova kompleksna priča svodi se na jedno, fundamentalno pitanje koje ovaj citat savršeno postavlja. Da li će sirova sila i goli interesi određivati budućnost sveta ili još uvek ima nade za principe, vrednosti i saradnju na kojima bi jedan civilizovan svet trebalo da počiva? I to je pitanje koje ova analiza ostavlja svima nama na razmišljanje. Istorija nas je, nažalost, više puta naučila do čega vode ovakve krize i ovakvi sukobi. Pitanje je samo da li smo kao čovečanstvo spremni da ponovo padnemo na istom ispitu. Hvala na vremenu i pažnji. Ukoliko vam je ova analiza bila korisna, podelite je sa drugima. Zapratite kanal Geopolitika u AI minuti. Pritisnite like i pomozite nam da nastavimo da istražujemo najvažnije teme današnjice.